Ebyona byabakashishikiriza oba hometown council ya Kagadi. Nayamba ndikugamba abataka bari kutera baitu abataka haronka 15 ebintu ari kumanya kiri cyaro cyanyu niyo bantera umuyigo gwahibe gaho ndikuza kuyambira hinatera polisi emiruni keshatu ndikutera polisi ndikutera fande sengonzi boje musindike mande power abantu hano babanyitiro mu mikono kuntalibanisa bongo nasanga abantu abayibire basigaze bato muno ekise kumuntu barabayine myaka nkabiri n'etano kandi bayina amande gusa kwekolera kura mukaguze bana ni kaguza mu gyakurani bangama ngo embuzi bazihire o kumujwa iguru manye mufamu yo busobozi yo kusaidi zoko kirungi ngonza kusima abantu banangura be bampulirizo akwaba inenda kubayita bayinya besengeza ga mutayita abantu kwita abantu abamisango teri solution tikikumara. SP Moses Muzima Kichoncho omudumizi wa polisi awa district ya Kagadi na Jango batanje koro gwabo ogo kuchondoza tebelezebwa kuba ahibaji babaji bosha 11 zo mukasheshe kandi n'abantu abo bani bakwatagana nabo cyari kuchondoza kugira ngo tubamanye konka ne group mpango abahutu bakwata ne bamanyonka tumwebaze Godfrey and hamwe na hayibisibe Obed abakuruga chema omuri sub county Kagadi district. Obed ahimsiwe owaterwa kubi munonga yatwarwa omwirwaro lya Kagadi obona polisi erugumizamo okuchondoza obotebiro nukonja kumurinda amakuraga gasha kwa Thomas tumwebaze.